nyiketela ka n'wina mo ni khensa swinene na mhani mfundhisi Mabasa support leyi nge le ku yi voneni aka ma seketela hi matimba lamakulukumba swinene. Amen. Khensa swinene na ku xeweta exikarhi ka hina baba Chabalala amukelekile swinene hosi a yi pfuni yi katekisa va mhani na vantshwa lava nga kona khensa xikwembu loko mi pfukile haleno. Amen. Andani ni ri nexe tina amabhera la so nkamu tiva nsungulu kutana hina remo ku va ta tirhela ka xilungwini tanihi mudyondzisi se hope va vuya se swikolo swi nga pfali. Amen. So toloverini ku amabhera lebyiya a byi heli ku fana ya mahlweni amabhera a khoma tibibele a va kwala kusuhi na mfundhisi. Amen. Ta ku amukela na wena hi vito ra Yesu. Haleluya. Hosi a yi pfuni hi katekisa hi lava ku ya a rikwenu ra Xikwembu hi ready ku ya a rikwenu ra Xikwembu. Amen. Ni nga vona mavoko lama nga ready rumbo ha hina hi la ku ya ka rikwenu ra Xikwembu. Amen. Mhani mfundhisi mi tala ku mi pfuna ku hlaya bibele na sesi van'wana hambiloko va ri kona i mani a tala ku mi pfuna kambe kona mi ta hi pfuna musi se hi ta va hi ku hi pfunana hi na tivhese ta ku fika kumbexani mune kumbe tinharhu leti hi fanelaka hi ti khumba ya munhu no endlela ku letin'wana ti kota ku seketela leswi hi nga ta swi hlaya. Amen. Hi khensa Xikwembu swinene mundzuku mi nga rivali khisimusi xikhongelo lexi i xikhongelo xa ku preparela siku ra mundzuku ra ti 25. Amen. Leyi ku nga date ya ku velekiwa ka hosi ya hina laha van'wana va ngo ko ehleketeleriwa a ko va yona ngopfu straight mara hina hi tshemba ku hi yona swa humelela na hina lavan'wana vokokwani van'wana malembe ma n'wina date a hi yona loko swa endleka lembe ku ri rona mara mi kuma ku laha ka masiku mi yo fika le loko mi teka pasi vekela ntingani laha kwala ivi va faka laya a mi le ku hanyeni mi le ku hanyeni a swi dlayi munhu sweswo. Amen. Hosi a yi pfuni hi katekisa vito ra Yesu mara a hi khomeni mundzuku hi khisimusi a hi khomeni 25 ta December laha hosi ya hina yi nga velekiwa a hi eka Isaiah 9 ya hlaya verse number 6. Xikwembu xi hi pfuna hi ta hlaya na letin'wana hosi hi katekisa a hi sunguleni hi Isaiah kulukumba kumbe muprofeta loyi a nga profeta ngopfu hi ta ku tswaliwa ka Yesu Kreste. Haleluya. Hi hlayeleni hi rumikisi buku ya Isaiah chapter number 9 verse 6. Hi velekiwile n'wana, hi nyikiwile n'wana wa mufana, vuhosi i bya yena, vito ra yena i mutsundzuxi, munhu wo hlamarisa, Xikwembu xa matimba, tatana la nga riki na ku hela, hosi ya kurhula. A hi khongeleni Xikwembu hi pfuni hi katekisa u endla hi tintswalo hi vito ra Yesu katekisa nhlayo ka rito ra wena. Amen. Haleluya. Xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa hi vito ra Yesu. Ni kombela mi yi hlaya mi rhelelanyana na yona katsongo Xikwembu xi hi pfuni xi hi katekisa. Ni ta mi byela kwala hi helela kona kwalaya. Hi velekiwile n'wana, hi nyikiwile n'wana wa mufana, vuhosi i bya yena, vito ra yena i mutsundzuxi, munhu wo hlamarisa, Xikwembu xa matimba, tatana la nga riki na ku hela, hosi ya kurhula. Ku ndlandlamuka ka mfumo wa yena ni kurhula loku nga ta va kona etikweni a swi nga vi na makumu. U ta tshama exiluvelweni xa Davhida, a fuma tiko ra yena, a ri hlayisa ni ku rhulwela, a avanyisa timhaka hi ku lulama. U ta sungula sweswi, a fuma hi laha ku nga heriki. Hinkwaswo leswi hosi Xikwembu xi tiyimiserile ku swi endla. Tlhelani mi ngetelela yo hetelela kona. Ku ndlandlamuka ka mfumo
dyondzisa lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyinge hosi Xikwembu xi tiyimiserile. Amen. Hosi Xikwembu xi tiyimiserile hi vutomi bya n'wina. Hosi Xikwembu xa tinyiketela aka vutomi bya n'wina ku byi vonaka ku byi yela kwihi. Hosi Xikwembu xi tiyimiserile. Laha hi nga hlaya kona hi twa hi Isaya a ku ri un'wanyana wa vaprofeta lavakulu. Abibeleni hi na ti-major prophet na ti-minor prophet, ku nga vaprofeta lavakulu na vaprofeta lavatsongo. Se Isaya a wela eka vaprofeta lavakulu. Na loko mi nga langusa buku ya yena ya Isaya yi na tichaptara to tala swinene. Ku na vuprofeta byo tala byi nga huma hi nomo wa muprofeta Isaya. Se la Isaya wa profeta u ri hi velekeriwile n'wana loyi u ta va hosi, u ta fuma, u ta lawula, u ta tshama exitulwini. Hi lero laha mutini wa Davhida vuhosi bya ha ta ya mahlweni. Twanani vuprofeta bya matimba. Laha Isaya a profeta hi ta ku velekiwa ka Yesu Kreste. A profeta hi ta Yesu ku u ta velekiwa siku rin'wanyana. Mara twanani mhaka ya kona eka vuprofeta bya yena. Loko hi langusa buku ya Testamente leya khale kumbe Old Testament, ku va ku ngheniwa aka New Testament kumbe eka twanano lowuntshwa. Testament swo vula twanano. Loko va ku Old Testament na New Testament swo vula ntsena ku twanano wa khale na twanano lowuntshwa. Se eka twanano lowu wa khale hi laha buku ya Isaya yi kumekaka kona. Mara u profeta swilo leswi nga ta humelela after 500 years. Ku sukusela laha loko se Old Testament yi fika makumu, yi fika ka buku ya Malakiya. Buku ya Malakiya a ku ri festere ra ku hlometela leswi nga ta humelela aka New Testament. Mara ku va ku ngheniwa eka Testamente leyintshwa swi teki 500 wa malembe. Ma swi vona ka swi nga ha tshembisi. Swi vula ku aka 500 wa malembe ku na ti-generation tin'wana ti nga fa ti nga vonangi ku humelela ka vuprofeta lebyi nga profetiwa hi Isaya. Hikuva generation yi ta after 500 years. Loko ku hela 100 years ku nghena rixaka rin'wanyana. Loko ku hela 100 years yin'wana ku nghena rixaka rin'wanyana. Se mi nga kota ku vona ku i ti-generation ti nga nghena ti huma, ti nghena ti huma, ti nghena ti huma. N'wana loyi a nga profetiwa a nga se velekiwa. Se laha hi kota ku dyondza ku swin'wana leswi ka hina vatswari hi nga tsandzeka ku swi endla swi ta endliwa hi vana va hina. Swin'wana leswi hi nga tsandzeka ku swi vona evuton'wini swa kahle swo saseka, mi nga vileli swi nga voniwa hi vana va n'wina kumbe vatukulu va n'wina. Mara swi nge endleki swi nga humeleli sweswi. Se ma vona loko ka buku ya Malakiya swi heta 500 wa malembe. Se swi za swi ya fika eka New Testament, hi ta fika kwalaho mi nga vileli, hi ta fika. A hi langutiseni buku leyi, ni endleka loko se hi heta ni ta kota ku hi flowa hi famba hi ya emahlweni. A hi langutiseni Isaiah 7, hi langusa verse number 14. Isaiah 7 verse number 14. Amen. Hosi a hi pfuni hi katekisa. Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi na order ya xiyimo xa le henhla swinene. A swi na mhaka ku swilo swi teka malembe mangani. Loko xi tiyimiserile ku swi endla swa humelela. Mi nga rivali nhlokomhaka hina yi ri Jehovha kumbe Xikwembu xi tiyimiserile. Hina vanhu Afrika kun'wana hi nga tiyimiseli, mara Xikwembu xi tiyimiserile ku antswisa vutomi bya n'wina. Xi tiyimiserile ku mi hlayisa. Xi tiyimiserile ku mi kota ku ya emahlweni. A hi hlayeni Isaiah 7 verse number 14. Sweswi ku nyiwa hinkwaswo ku lava ku mi nyika xikombiso. Ku na nhwana loyi a tikeke, u ta veleka n'wana wa
Amen. Twana Isaiah ya mahlweni a profeta. A ku na wan'wana loyi a nga ta tika, loyi a nga ta veleka n'wana, loyi a nga ta chiwa ku hi yena Emmanuel. Emmanuel swi vula ku hosi yi na hina. Emmanuel swi vula ku Xikwembu xi na hina. Se still Isaiah a ha ri ku profeteni. Loko mi ya aka Isaiah 53 mi ta twa Isaiah a ku a hi ku va n'wini, a hi ku wa xukurini, a hi ku wa panichini, kasi hi timbanga ta yena hi horisiwile. Phela u vulavula hi Yesu a ku a nga sasekangi a xikambeni, na loko mi n'wi langusa nghohe ya yena a yi nga koki, mara a ku ri hosi. A ku xinipfana xa Xikwembu lexi a xi nga ri na nandzu, lexi a xi nga ri na xisana. Still Isaiah u ya mahlweni a profeta. Rin'wana ra masiku Isaiah u ri yini? U ri moya wa hosi Xikwembu wu le ka mina. I Isaiah a ku hikuva xi ni rhumile ku ya chumayela swin'wana vhangeli, na ku tshunxa lava nge le makhotsweni, na ku pfuna lavo tala. The Spirit of the Lord is upon me. Moya wa hosi Xikwembu wu le henhla ka mina, wu le ka mina. Ntotiwile ku horisana vavabyi na ku pfuna lavo tala. Yesu Kreste loko a fika wa yi vula mhaka leyi, a ku moya wa Xikwembu wu le ka mina. Sweswo swi nga vuriwa hi Isaiah 3. Amen. Sweswo swi nga tshama swi vuriwa hi Isaiah. Yesu wa swi vula. Okay, mhaka leyi leti vhesi ta hina se ti ya ku hela se yi profetiwe hi Isaiah yi helela kwalaya na. A hi langutiseni eka buku ya Mikini. A hi langutiseni buku ya Mikini. Ivi hi langusa eka chapter number 5 verse number 2. Amen. Buku ya Mikini kwala ndibeleni leya xivukini Mike kwala. Hosi a yi pfuni yi hi katekisa. Va nga hlayi va ri voxe mhaka a hi va pfuni ku swi kota ku hatlisa. Hosi a yi pfuni hi katekisa hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. A hi ngo Xikwembu xi tiyimiserile. Xikwembu xi tiyimiserile. A hi ngo Xikwembu xi tiyimiserile. Xikwembu xi tiyimiserile. Kwele ka buku ya Mikini, kwele ka vaprofeta lavatsongo loko ya ku heleni, hi hindi ka vaprofeta lavakulu Xikwembu xi hina xi katekisa. N'wina mi nga na tifoni a mi biha a yi huma mi hi pfuna. Tlakusanyana voice nyana. Loko u wena Bethlehem, Efrata, u lontsongo ku hlayiwa exikarhi ka tinxaka ta Yuda. Eka wena ku ta huma loyi a nga ta va hosi ya Israyele. A nga loyi a nga kona ka ha ri ekusunguleni, eminkarhini leyi nga riki na ku sungula. Hikokwalaho u ta va nyiketa yimani kwalaho. A hi langutiseni buku ya Mikini. Na Mikiya wa profeta u ri, wena Bethlehema wa Yudeya u lontsongo, wena rixaka ra Yuda u lontsongo eka tinyimba leta Israyele. Mara swi tile ku aka wena Bethlehema wa Juda ku ta velekiwa n'wana kwalaho. Ku ta velekiwa n'wana eka wena, ene n'wana loyi u ta va hosi a fuma. Twanana, i buku ya Mikiya na yena u ya mahlweni a hlawuteriwa mhaka leyi. Isaiah u hlawuteriwile ku swi ta endleka. Xikwembu xi tiyimiserile mhaka leyi. Se ku tiyimisela ka Xikwembu ku Yesu a za va kona, xi nghena na le ka muprofeta loyi Mikiya. A sungula ku profeta, se yena Mikiya u vula na ndhawu leyi n'wana nga ta bebuleriwa ka yona. Se u vula na ndhawu leyi n'wana nga ta bebuleriwa ka yona.
Hi yona mhaka loko Yesu Kreste se a beburiwa, Heroda wa vutisa, u vutisa tlhari ta le vuxeni, u ri mi ya kwihi? Va ku hi ya a Betlehema wa Yudiya ku velekiwile n'wana. A yi to a nga ri okisisi leyi hi nge le ku yimayimeni hala va nga bakiwa swilo yini ku selebreteriwa siku leri ra ku velekiwa ka Yesu. A ku mi ya kwihi? Va ku hi ya Betlehema wa Yudiya ku na n'wana a nga velekiwa, ene n'wana loyi i hosi. Heroda ku na hosi yin'wana na, hikuva loko Heroda a thyiwa vito ra Heroda, Heroda swi vula ku hosi ya Majuda. Loko a thyiwa vito leri ku loyi i Heroda, hi ndlela yin'wana a byeriwa ku hi yena hosi ya Majuda. Se loko a twa ku velekiwe hosi Betlehema wa Yudiya, a hlamala ku hosi ya Majuda njhani. Hi yona mhaka loko Yesu a vambiwa a va tlheli va tsala, mara a vo n'wi moka lahaya va kha va n'wi monyamonya, va kha va n'wi hlekula, va tsala ku hosi ya Majuda. Laha a vo n'wi hlekula va ku hi ku hosi ya Majuda wena na. Heroda swi n'wi kwatise ngopfu. Se Heroda u yile eka Khatariushe u ri famba mi ya gandzela n'wana luya mi n'wi nyika na tinyiko, mi vuya hi la mi ta ni byela na mina ni lava ku ta hi n'wi gandzela. Mara loko swi rile Heroda o hema a endlela ku ya dlaya n'wana, hikuva a swi vona ku n'wana loyi a nga velekiwa ku ta va na problem. Loko titlhari ti n'wi kanganyisa ti nga ha vuyi hi kona, a sungula ku famba a dlayetela vana va vafana. A ku n'wana wun'wana na wun'wana wa mfana loyi a ku beburiwa ku na loyi a nga na malembe mambirhi kumbe manharhu a dlayiwa. Hi lero a ku hlotiwa Yesu laya. Ivi ntsumi ya hosi Xikwembu yi ya eka Josefa yi ku teka xihlangi na mana wa xona, mi balekela atikweni ra Afrika, mi ya tumbela kona. Ma yi vona ku Afrika yi ta tekile? Mi le ndhawini ya ku ta teka laha hina hi tshamaka kona laha Afrika, hi laha Yesu a tumbetiwe kona. U yi a ya tumbetiwa Egypta. Loko mi langusa Egypta mepeni, Egypta yi le Afrika. Hi laha nga ya a ya tumbetiwa kona. Swi vula ku Yesu u tumbetiwile atikweni ra Egypta ku nga le Afrika. Un'wana a vilela Yesu phela u tirhelile a nga kandziyangi hala Afrika. Yesu u tini hikuva a nga hlayisiwa kona ha ri ntsongo. Laha munhu a nga hlayisiwa kona loko a ha ri ntsongo hi koka ngopfu. Loko ti biha mi tsutsumela kwihi? Ku tsutsumeriwa koho kokwana. Loko laha mi nga kona mi swo se ta biha, ndhawu leyi mi yi tsundzukaka ku tsutsumela ku mi ya tumbela kona hi le koho kokwana. Se Yesu u pfuneki kwala Afrika. Yesu u tumbetiwe kwala Afrika, a hlayisiwa kona. Ntsumi ya hosi Xikwembu yi tlhela yi ya eka Josefa yi ku eka yena, teka n'wana na mana wa yena mi tlhelela atikweni ra varikwavo. Hi mhaka ya ku lava a va lava ku dlaya xihlangi, se va fini a va ha ri kona. Heroda se a nga ha ri kona. Mara u tumbetiwe hi Yesu kumbe u tumbetiwe kwihi? A Afrika. Afrika leyi n'wina mi yi tekelaka hansi, hi laha hosi a yi tumbetiwe kona. Swi vula ku ve kona a n'wi chavela wa Yesu laha. Hi ku Heroda a lava ku n'wi dlaya a nge se fika nkarhi wa ku dlayiwa xihambanweni, hi ku yena Yesu loko a ta misaveni a tela ku ta fela misava hinkwayo. Mara Heroda a lava ku n'wi dlaya nkarhi wu nge se fika. Amen. Okay, a hi langutiseni laha hi ta kota ku songasonga Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Xikwembu xi ti yimiserile. Buku ya Matewu chapter number 1 verse number 18 hi rhelelanyana na yona. Xikwembu a xi hi pfuna xi hi katekisa hi laha se timhaka ti humelelaka. Xikwembu xi ti yimiserile va ka hina. Na mina na n'wina a hi fanele hi tirha hi ku tiyimisela. Ma swi vona Xikwembu xi ti yimisela kusukela ka Old Testament. Xi vulavula hi milomo ya vaprofeta, mara leswi xi swi vulaka swi hetelela swi humelela. Namuntlha mina na n'wina hi ri Yesu Kreste i hosi loyi a nga profetiwa khale. Hi ku Xikwembu a xi ti yimiserile swi humelela. Hi hlayeleni yona buku ya Matewu. Ku velekiwa ka Yesu Kreste ku humelele hi nchumu lowu. Loko Mariya mana wa yena a vitiwile hi Yosefa, o tshika a tika hi moya lowo kwetsima va nga si hlangana. Leswi Yosefa nuna wa yena a ri munhu wo lulama, naswona a nga lavi ku n'wi kombisa tingana, a endla makungu ya ku n'wi tshika exihundleni.
byela vanhu emutini wa Bethlehema wa Yudiya hikuva hi leswi nga tsariwa hi muprofeta Nahumi leyi. Na wena Bethlehema tiko ra Yudiya a wu ntsongo exikarhi ka tihosi ta Yuda, hikuva eka wena ku ta huma hosi leyi nga ta fambisa tiko ra mina ra Israyeli. Hi loko Heroda a ri na tintlhari exihundleni a va vutisisa nkarhi lowu nyeleti yi nga humelela ha wona. Kutani a va rhuma eBethlehema a ku, fambani mi ya lavisisa xihlangi swinene, ku ta ku loko mi xi kumile mi ta ndzi tivisa leswaku na mina ndzi ta xi landzela. Loko va twile marito ya hosi va suka va famba. Kutani nyeleti yaleyo va nga yi vona evuxeni yi va rhangela emahlweni yi ya yima ehenhla ka laha xihlangi a xi ri kona. Loko va vona nyeleti va tsaka hi ku tsaka lokukulu ngopfu. Kutani va nghena endlwini va kuma xihlangi ni mana wa xona Mariya. Kwalaho va tinsama va xi gandzela. Kutani va tshunxa mindzhwalo ya vona va xi humesela tinyimpfu ta nsuku ni mirhi ya risuna ni mafurha ya mirha. Kute loko va tivisiwile enorhweni leswaku va nga ha hundzi hi le ka Heroda, va tlhelela ka rikwavo hi ndlela yin'wana. Kute loko va tlhelele ka rikwavo, ntsumi ya hosi yi humelela eka Yosefa enorhweni yi ku, pfuka u teka xihlangi ni mana wa xona u baleka u ya eEgipta u ya tshama kona, ndzi ku byela, hikuva Heroda u ta lava xihlangi leswaku a xi dlaya. Yosefa a pfuka a teka xihlangi ni mana wa xona ni vusiku a ya eEgipta a ya tshama kona Heroda a kondza a fa, leswaku ku hetiseka leswi nga vuriwa hi hosi hi nomo wa muprofeta Nahumi leyi, ndzi vitanile n'wananga a huma etikweni ra Egipta. Loko Heroda a vona leswaku u kanganyisiwile hi tintlhari a kariha ngopfu. Kutani a rhuma vanhu va ya dlaya vana hinkwavo vafana va le Bethlehema ni le tikweni ra kona hinkwaro va malembe mambirhi ni lava tlhandlamaka, a ringanisa nkarhi lowu a nga vutisisa tintlhari ha wona. Kwalaho ke ku hetiseka leswi vuriweke hi muprofeta Yeremiya loko a te, rito ri tswalele eRama ra nkosi ni ra xiyimo lexikulu, i ra helelani ri nga ta vana vakwe. A nga pfumeli ku chaveleriwa hikuva a va ha ri kona. Mani kwalano loko mo vona laha va nga hlaya kona sweswimani mfundhisi, swi khumbakumbina swo tala leswi mi nga swi vuli, a hi swona? Ene swa seketelana na rito ra Xikwembu kwala aka New Testament ri tlhela ri vula ku leswi nga vuriwa hi muprofeta manimani, leswi nga vuriwa hi muprofeta luya, leswi nga vuriwa hi muprofeta luya, se swa humelela laha se Yesu Kreste wa bebriwa eka testamente leyintshwa. Mara loko a bebriwa a va ya tsarisa swa tisensasi, hi ku a ku pfa ku tekiwa tisensasi ku fana na sweswi ka ba nkarhi tikweni ra South Africa va ku va nghena hi muti va ku hi teka tisensasi. Se laha a ku ri na ndhawu leyi a va fanele va ya aka yona ku va ya tekela kona tisensasi, kasi hi laha Xikwembu xi lavaka ku n'wana a ya bebuleriwa kona. Hinkwavo va fanele va eketela ka tindhawu teta ta Bethlehema, kwale Bethlehema ku ya lunghisiwa swilo ku un'wana na un'wana a kota ku tsarisa, hi ku a ku humi xileriso xa ku loyi a nga ta a ta ti tsarisela u ta terminatiwa susiwa na laha tikweni a nga ha tshami kona, a nga ha hlayiwi helo. Loko Josefa a langusa Mariya a kuma ku Mariya u languseriwe na ku famba ti-distance a ngo swi kotakala, mara va swi vona ku tanihi vanhu lava hi hanyaka kwala tikweni hi boheka ku ya ti tsarisela. Se loko va fika Bethlehema wa eJuda va kuma ku tiyindlu ta ku amukela vayeni ti tele, a ku na ndhawu leyi ya kahle leyi va nga kumaka yona va amukeriwa eka yona. Nkarhi wolowo mi kuma ku se na nkarhi wa ku Mariya a veleka Yesu Kreste se wu fikile, se u fanele ya bebuleriwa kwihi. Loko va langusa va kuma ku kwala tlhelo ku na xivala xa timbhongolo. Yesu Kreste u bebuleriwe a xivaleni xa timbhongolo.
Amen. Maxuwa xivaka xa timbhongolo hi laha Yesu a nga bebuleriwa kona. Loyi mina na n'wina hi n'wi khongelaka a ya velekeriwa exivaleni xa tidoki. Leswi hi dyondzisaka tanihi vana va Xikwembu, loko hi ku hi hanya etikweni hi nga ti kukumuxi, hi nga ti kurisi, a hi veni vanhu va ku titsongohata. Phela Xikwembu a xi ngo tsandzeka ku buka rumu a hotela ku Yesu ku yi nga ngheni munhu rumu liya yi xota vanhu ku Yesu a ta kota ku bebuleriwa kona. Mara xi endla a ya bebuleriwa exivaleni xa timbhongolo. Aleluya. Se Yesu Kreste u fikeli emavokweni ya Maria na Josefa. Maria na Josefa i vanhu. Se swi vula ku evuton'wini mi fikeri emavokweni ya vanhu. Amen. Na vutomi bya munhu loko byi hela aku heteleleni byi ya fikela emavokweni ya vanhu. Laha hi kota ku dyondza ku hi fanele hi kota ku kahle ku hanya na vanhu hinkwavo evuton'wini. Loko mi beburiwa mi hlambisiwile hi munhu, na siku mi nga ta hundza misaveni mi ta hlambisiwa hi munhu. Se swi vula ku nchumu lowu va ngo i munhu wu tekeleni nhlokweni swinene. Antiku kumbe se ni eta ngopfu vanhu a va ha swi swi endleka se ni ku ni chumayela swilo swo eta ngopfu laha. Nchumu lowu va ngo i munhu wu tekeleni nhlokweni swinene. Xikwembu a xi ngo tsandzeka ku tisa Yesu Kreste a humelela, mara xi tirhisa Maria na Josefa. Hambileswi nga ta hi moya lowu kwetsima, mara ku fanele ku va ku ri na vatswari vambirhi lava nga ta kota ku seketelana. Phela Yesu u vile kona khale, siku rin'wana u byela vaIsrayele u ri mina ni vile kona khale before Abraham. Va hlamala va ku munhu loyi a nga se fikisa na 40 years, mara u ri u vi kona before Abraham. Njhani na? A ku vi kona before Abraham. I khale ni ri kona. Ene hi mpela rito ra Xikwembu eka buku ya Isaya ya kombisa u ri ni ta rhuma mani ni ya va fela a ya va fela emisaveni. Ku humi Yesu ematilweni a ku huma mina Yehova ni ya va fela emisaveni. Se Yesu u tile aka misava leyi aka a swi tiva ku u tela yini, naswona a swi tiva ku u tela ku fela misava. U rhange a kombiwa emisaveni, ku voniwa misava yi ri na vudyoho, ku voniwa emisaveni ku ri na vubihi. Xikwembu xi za xi ku ni ta rhuma mani loyi ku ku laveka munhu loyi a nga ta ya a ya kutsula vanhu. Va kombiwa va ri matilweni va vona vubihi lebyi nga kona. Xikwembu xi tlhela xi kombisa ku va vanhu lava va kota ku pfuneka ku fanele ku hayekiwa munhu xihambanweni a dlayiwa. Va kombiwa Yesu a ku na tinyiketela a ku rhuma mina Yehova. Rhuma mina i mani loyi a tivaka nyana risimu leri ra ku rhuma mina. Xikwembu xi na makungu loko xi vona tiko ri lova, xi vulavula na tintsumi ta rumama misaveni. Yesu a ku rhuma mina, Yesu a ku rhuma mina, Yesu a ku rhuma mina, ndzi ya va fela misaveni. N'wina loko ko ta maphorisa kaya va ka va lava n'wana wa n'wina, va ku leswi muku a nga kona, va ku leswi a nga ri kona hi to khoma n'wi mutswari mi ya n'wi batitela, mi nga pfumela? Mi ta ku mi yimele na vuya a ta batitela timhaka ta yena. Mara Yesu a ku ematshan'wini ya vanhu va ka mininginisi ku va tifela ku swilo swi tshamiseka. Rhuma mina ni ya va fela. Phela Yesu a nga zanga a tiphina ka misava leyi. U hanye 33 wa malembe ntsena kutani a tlhandluka a hambana na swo tala ka misava leyi. 33 years. 33. Aleluya. Se hosi a yi pfuni yi hi katekisa. Se loko Yesu a beburiwini se swi sungula ku hetiseka. Se a kula Yesu a sungula ku tirha ntirho wa Xikwembu, ku tirhiwa ku yiwa emahlweni a za a ya fika a xihambanweni a fela misava hinkwayo. Se mina na n'wina se hi kota ku yima na le mahlweni ka vanhu. Aleluya.
a hi nga ta yima mara hi kutsuriwile. Papila ra ndhaka a ri tirhi loko loyi a nga mi tsarisa aka ndhaka ya kona a nge sefa. Amen. Se mina n'wina a hi ri na ndhaka ya mfumo wa matilo mara a yi nga activate-wanga hikuva ku nge se famuka. Se ndhaka leyi ku fa ka Yesu a endla ku ndhaka liya yi sungula ku hi tirhela. Swa endleka mi nga ri na nchumu kaya mara mina ndhaka a mfumweni wa matilo leyi nga heriki. Aleluya. Xikwembu xa tinyiketela, Xikwembu xi tiyimiserile ku mi humelerisa. Xikwembu lexi nga tiyimisela Yesu a za beburiwa ni ri Yesu loyi a mi pfuni ku ya emahlweni, a mi pfuna na ku boxeketa. Xikwembu xa tiyimisela ku mi heta ku maka yindlu liya. Xikwembu xa tiyimisela ku mi sirhelela. Xikwembu xa tiyimisela ku mi biyelela. Xikwembu xa tiyimisela ku hlayisa vana va n'wina. Xikwembu xa tiyimisela ku hlayisa vatukulu va n'wina. Xikwembu xa tiyimisela ku mi pfuna eximoyeni. Xikwembu xi tiyimiserile ku mi komba masikita. Xikwembu xi tiyimiserile ku mi horisa. Kereke ya Mlingeni Full Gospel ni tisa mhaka leyi ku hlohloteriwa hi mali yo kwetsima. Xikwembu xa tiyimisela. Rito ra Xikwembu ri ku etimhakeni hinkwato Xikwembu xi le tirhweni wa ku tisa leswinene eka lava va xi rhandzaka. Xi le tirhweni. Ri le tirhweni. Tilo a ri yimangi loko va ku hala hi lockdown a ku fambi nchumu. Tilo a ri yimangi va ku hayi a swi endlangi n'hweti leyi u nge holi. Tilo a ri yimangi va zama ku sivasiva valala. Tilo a ri yimangi ri le tirhweni. Loko ri ku na tikhompyuta swi vula ku ti-busy tikhompyuta ta tilo ku lulamisa leswi nga swa n'wina. Xikwembu xi tiyimiserile. Xikwembu xi tiyimiserile. Xi tiyimisela ku hanyeni ka vo Isaya. Xi tiyimisela ku hanyeni ka vo profeta Mikiya. Xi tiyimisela ku hanyeni ka vo Malakiya. Xi tiyimisela ka vaprofeta hinkwavo lava nga profeta. Xi swi hetisisa na swa n'wina swi ta hetiseka. A swi nga heleli moyeni. Vantshwa ku navela ka n'wina ku ta humelela. Mucato wa wena wu ta humelela. A swi na mhaka ku teka nkarhi wa ku fika kwihi. Leswi ku nga le ku swi endleni xikolweni u ta fikelela eka position leyi u lavaka yona evuton'wini. Xikwembu xi tiyimiserile ku ku tlakula evuton'wini. Xikwembu xi tiyimiserile ku endla swin'wana swa kahle. Xi tiyimisela Yesu a za beburiwa. I Xikwembu. Hambi mo yi teka ku sukisela kwenu loko swilo swi za swi fika ndleleni swi heta 500 years munhu a nga rivala musi no tshama a vula yini a nga ha swi tsundzuki mara Xikwembu xi swi khoma Yesu a za a beburiwa. Se i mhaka leyi a hi hlanganela yona ka siku ra namuntlha leyi nga ta humelela ku lo sala tiawara tingani loko za ku ba 12 ya vusiku se rixini ti 25 se hi vulavula hi ku lo sala tiawara tingani n'wana wa munhu a beburiwa ku va birthday ya yena. Hi ndlela yin'wana hi hlanganisiwa hi birthday ya Yesu la. Hi tela ku celebrate birthday ya Yesu. Kahle ku fanele ku tele van'wana va yima le handle. Hi tela ku celebrate birthday ya Yesu. Kahle na khekhe a ri fanele ri kona la. Leri hi nga ta tsema hi dya hi celebrate ku velekiwa ka hosi ya hina. Haleluya. Ha celebrate makaya. Hi xava ti-juice ta 100%. Hi xava makhekhe na switepe swo hambanahambana. Hi ta ku celebratela Yesu khekhe. Hi ta ri xava hi wo nkarhi lowu wa ku celebratela ku velekiwa ka hosi ya hina. Leyi nga velekeriwa yi ri na xikongomelo hosi leyi. Xikongomelo xa kona ku ri ku ta a ta hi felela. Amen. Hi famba swin'we kereke ya hosi. Yes. Hi famba swin'we kereke ya hosi. Amen. Xikwembu xi tiyimiserile. Loko na ha heta ku dyondzisa i ku n'wina ma tiyimiselaka. Maka ma tiyimisela. A hi cinceni. Hi sungula ku tiyimisela. Hikuva na Xikwembu xi tiyimiserile ku swa hina swi hi fambela kahle.
Haleluya. Xitiyimiseri. Vonani kandlakule ra mavabyi a ri ku beni malembe wala mambirhi hinkwawo mi langutisa. Vonani ku xi hi hlayise njhani. Xo tiyimisela. Van'wana swi hi khomi swi tlhe swi hundza ho sa hi hleketelela ku leswi hi nga ku ri swona. Mara ku na loyi a nga tiyimisela ku hi hanya hi ya emahlweni. Xikwembu xi tiyimisela. Loko xi vula ku n'wana u ta beburiwa, a beburiwa hakunene. Haleluya. A swi na mhaka ku swi teka malembe mangani, mara swa endleka. Yi ri Josefa loko a vona ku Mariya se u tikile, hikuva a nga se tshama na yena, a lava ku n'wi tshikela xihundleni. A ku loyi ni lava ku n'wi tshikela xihundleni a nga vileli ngopfu, hi ku leswi ni swi vonaka a ni swi twisisi mina. Hi ku mina ha ri busy na ti-preparation ta mina, ha yo tshembisana mina na yena. Kahle mina na yena Mariya ha ri ka courtship. Ha ri ka courtship. Mina na yena ni endli dating, ni vona na mahanyelo ma yena, ni vona na va ka vona va hanya kahle. Mariya ni langusa, se ni fika laha ni nga veka marito mambirhi manharhu, ivi a ni rhandza, ivi hi va ka courtship. Laha ka ha laveka na ti-engagement. Swa ha xota swilo, mara ni vona swin'wana. Ta ha xota engagement. Loko ku hela kwalani se hi ta kota ku tekana kahle xifuwo. Mara se u languserile njhani loyi ni lava ku n'wi tshikela xihundleni. Ivi loko a tlele Josefa tsumi ku kwihi a nga tshikeriwi xihundleni loyi wa wena loyi. Leswi a wu swi vonaka i moya lowu kwetsima. Na n'wina mi ta hlamala, mi twanana na munhu hambi se tshama mi n'wi vhakela mi va na yena, mara se u languserile njhani. A mi nga ta hlamala? A byeriwa ku i n'wana lowu kwetsima. Ene hakunene n'wana a beburiwa. Yesu a hlamarisa. Hi lero a ku ri moya lowu kwetsima, wu nga tirha. Amen. Yesu Kreste a velekiwa, ivi a pfuna mina na n'wina. Mara a boheka ku ta hi xivumbeko xa munhu, hikuva laha misaveni Xikwembu xi nyike munhu matimba ku a lawula. Se a xi humeleli swin'wana na swin'wana xi nga vitaniwangi hi munhu. Ene loko Yesu a yo caca, vanhu a va ta suka va tsutsuma ku se ku fiki munhu un'wana a nga tiveki na ku huma kwihi. Se swa tlheriseka ku huma a ta hi le rixakeni ra Davhida. After Yesu ku na vana van'wana va nga sala va beburiwa endzhaku ka Yesu. Se lava se a ku ri vana va Mariya na Josefa pela. Amen. Wa ku fana na vo Jakobo lavaya. Hi yona mhaka Jakobo, ku na buku ya Jakobo kwalaho. Jakobo swi n'wi tikeli ngopfu amukela Yesu, hikwalaho Yesu i buku wa yena. Mara loko vutomi byi ya mahlweni a swi vona ku no, ina ni kulini ku ni va vona boti kwala mutini, mara hi va hambana na hina mani. Boti va lava ku va famba henhla ka mati, hi va hambana na hina lava. Va lava ku kota no yimisa xidzedze a lwandle, va ku miyela u ku hwi, xidzedze xi miyela. Va hambana na hina lava. Va lava ku pfuxa na vafi, ku pfuka na Lazaro, hi lava va hambana na hina lava. A kota ku vona, va lava ku cinca mati ma endla vhinyo, mati manene ma endla ma nweka ma nyanganya ku va vhinyo leyo nandziha swinene. Lava va hambana na hina lava. A kota ku vona matimba lawa a ma ri na Yesu. Na loko a ya xihambanweni Yesu Kreste, loko vo Petro a humesa banga, u tsema rin'wana ra masocha, a tsema ndleve yi wela hansi. Mara Yesu a teka ndleve liya, a yi dzudza, a damarheta ka socha leriya. A ku Petro a heliya mabanga. Loko u ri munhu wa ku tirhisa ngopfu banga u ta fa hi banga. Laha helelweni ya mabanga a no tsandzeka ku vitana khabinete ya tilo yi ta ni sirhelela. A no tsandzeka ku vitana vatilo, titsumi ta tilo ti ta tlangwela. Mara hi endlela ku hetiseka matsalwa leswi nga tsariwa, leswi nga profetiwa, swi fanele swi hetiseka. Loyi loko a tikhoma ndleve va kuma kwa ngati yi kona, mara ngati ndleve se yi damarheliwa. A hi masingita walawo. Se mi nga kota ku vona ku Yesu loyi a ri na matimba.
se la hi endlela ku hi kota ku twisisa siku leri ra mundzuku hi nga tsakisiwi hi ku hayi holodeya i ti 25 ta December ku veleku munhu laha ku veleku hosi leyi fumaka misava hinkwayo leyi xiximiwaka misava hinkwayo ku nga Yesu Kreste wa Nazareta. Mhaka leyi yikulu a ni yi tisa hi ra malokotsini i ku Xikwembu xi tiyimiserile hi kona. A hi sukeni hi nga ngheni. Ku velekiwa ka Yesu Kreste